Omubazana b'omutendeki Paul Joseph Pott yatorana aha timu ye y'abazana 28 ya Uganda Cranes bariho Dennis Omedi na Jude Semugaba ba Kitara FC, Joakim Ojera wa klabu ya Almakwon, Rogers Mato wa Braga, Bobos Byaruhanga wa klabu ya Austin, Shaban Muhammad wa Al Hilal, Calvin Kabuyo wa Sandvikens, Said Mayanjo wa KCCFC n'abandi bari Joseph Ochaya na Luwaga Kizito abagaruka ha timu eji. These players are Herbert Bockhorn, who is playing in Magdeburg in Germany. Unfortunately, he broke his ankle last week. Then we have Isaac Senwan-Kambo, who's playing in Norrköping. Also, we has an injury 2 weeks ago. We have Moses Opondo, Ocho Ikpeazu. Abanabo kutandika kweteekateekera timu ya South Africa omuzano gurabihebera omukaga by'okwezi okurukwija aha Chai Orlando mu Soweto Johannesburg na Congo Brazzaville aha biro mwenda by'okwezi kwa mwenda aha Chai Nelson Mandela Stadium Nambole. Omuzano y'okutorana mu timu ezirayitaho mu mpaka za Africa ahabwa omwaka ogurukwija eziratebeekanisibwe omu ihanga rya Morocco. Uganda Cranes eri mu group y'ekumi erimu South Africa, Congo Brazzaville na South Sudan, kandi timu ibiri zirayebembera group nizo zirije kurabaho okuza mu AFCON.